dobrodošli u novi video. Danas ćemo snimati 5 stvari koje niste znali o meni. Možemo početi. Prva stvar koja niste znali o meni jeste kako sam došao na video snimati. Pa ovako, mi smo imali stari kanal, moji prijatelji i ja. Stari kanal La Mafija. I onda smo izgubili taj kanal kada sam odlučio napraviti svoj i eto sam počeo snimati. Tako sam eto došao na video snimati. Druga stvar koja niste znali o meni jeste preko kojeg editora ja postavljam YouTube, to jest preko Viva Video. Treća stvar koju niste znali o meni jeste da sam đak i prolazim u školi. U školi prolazim sa četvorkom, malo koja se kriza sebe prolazim. Četvrta stvar koju niste znali o meni jeste da mi omiljen YouTuber. Omiljen YouTuber je Jasničko izgleda zato što jednostavno ne snima gameplay što mi je drago. Snima onako 5 stvari koje mrzim i tako neke serijale baš ono koji su cool, eto. I peta stvar koja meni jeste koji mi je